fit any asese ni din and your friend say mechanic za na prophet kumichacha ma sesa me YouTube no ba bia me hwe bia ma change afro and maba too much gh hwe na prophet kumichacha me so me hwe for any ashe for me ma obibia akwa ba de ba too much gh and I so muni aba mo so for Mexico and I'm the trending news ba be sum ye na ye nim say Ghana ha emra ye wo mu election ye chese aka few days na ye the election as shishe so na eno no ama chese dodo na kire o ma adwen the ministers o mo kire o ma adwen party members communicators wo mo kire o ma adwen efa election ya ba be koso na no nsia prophet for emu prophet in commission prophet A say NDC be winning prophet B so say MPP be winning na tie mu na dani dana chese adwenche no bua na ebusu na ye kasa yi so former general secretary for Convention People's Party ye nyina ye nimu say wo mo so ma ba be di omo nwetwemu papai na o ye secretary was CPP ni dindi Mr. Kwabena Bonfrey dodo na nimu ni say Mr. Kabila wonu so aba betwe na adwen afa election ya bekoso na nsem ni bia wo kan ye ni say wono obeye surprise pa say NDC aban no ebesa ba betina akonya so biem na de nti a wo kasa ni say wono otigana ha ena NDC aban flag bearer John Dramani Mahama ebetina aban so na ni djumedi a wodi ye ni na wono ohuye na se okaso bedi nwa dance a na kire se ye papa yi betina so wamboa Ghana wo kwan bia so ohun djumedi papa bia papa yi eba bedi ye na nsem okaye okan wo Peace FM show a wo mo ye ni de bia kokroko show ne so na wo ba kire se de nti krampa wono gusuka se de bi obe shock ni se nia wo kai emra NDC aban ne betina aso no eni se dum so eba ni dum so dia wo kai papa efi se time no costo bebre beguye inkrofo companies ejuma bebre beguye chese Ghana ha ema ejuma chese Ghana ejuma enkoyie na chese Ghana untimi ntina dem dum so ne de odi nwa dance ye pa na wo kan so pa wo gidi se ambua oman Ghana na ensiwa osako suka se enam International Monetary Fund NDC abani di Ghana ko remunti no there was so much graduate unemployment ekoba se ni intimi employ graduate enti dudu na no me unemployed so mutifie womo ni ejuma ye even though so many ejuma ye omo ye qualified omo certificate omo wendi budie na afes na emre ni da wanka yeso mutimi ye ejuma na enso nini na emu no bibisa ensi omo enye ejuma ye na onu aso wo ha na nurses nso allowances ye be yi free system ni mu ana afi nurses ni teachers omo ni allowances emba biem no so a wo Ghana ha no wo kai papa na afen so okai say na president na wo si so see NDC flag bearer was spy biemono samre no so na wo make immature comments be comment no che say ento asumu na all kan nsem na wo pa che say comment ni bia wo make ye known papa wo kai pa ni say I am not a magician to give people jobs and the dead goat analog or pa che say the comment ni bia na wo free say immature da na che say dani da woka ene say onye magician na wama nkrofo ejuma efi say elubi ni nsem a wono okaifa ex-president John Dramani Mahama na etiefo say na wo si kan point blank ni nsem ni bi ma mefa entu jase ne a wo si kan na he explained that he will be in great shock if Ghanaians vote the NDC into power come December 7th, explaining that one needs not to be told about the MPP good works when it is clear and
in the public domain. Unlike ghost achievements, the NDC keeps ravaging home about. Oba say, yen na Ghana for my yen kanu kre. Yen na do betina so. Nana do betina so mo nyina mo humpuntu juma wa ye. Mo hum modern bo a wabo. Mo wana motu a wetu de she coronavirus eba ye yen say a difficult time. Na just a president no do na give up. No mo sa die or the United States of America or the United States of America at was share Donald Trump mpo ebedu baby na we give up so yen share ye na do ekufuado the way you see Jinama Ghana edi nyoma bitutu akwemu ma Ghana coronavirus semi beto di madodona etimi tu ana mo yo ekwo mujuma so kwa yo mujuma na afen so ye na ye hu senia osima water free etimi ma light or subsidize what light ma ebi mu dodona to be use to light for months what an crowd the dodona or purchase and no crowd 6 months. Now what she schools are why any free SHS are what they buy and ultimately nana wa boy juma papa there is no doubt Ghana for Rebecca nana 1 year in Juma na aye Juma pa na se wo ye be Ghana for mo woni da wo na se ye be compare ye nkofo to yom Juma be di ye eme ye John Dramani Mahama etiso edi eme na do bet na so a na esi ehun bebi a esi ye de aba no eko na tie for se no si kan ne nsem no ne ya adwen se ne titie bia wadwen kire ewo ebehia me de ma no si na wuja wadwen kire at your comment section wo e de amaye afi won subscribe yen so na bomba na no subscribe se na too much if dey kase e dwumedie bia tuma won sa ebetumi akabi na afen so wo like na wo share the promote channel we anything so mercy come did you make the beso mo aha and I'm the mo besi that so near besan eshia makam the major prophet kum chacha on say me catch was say bomoden na hwe too much gh on say me kan ye nyene bone pa na kase ye pe wo wi ase ya asodin ti na adam wo hu nyame ye no mo nyam no wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe ewo other place ni ade cat won na bomoden na be hwe too much gh be hwe na subscribe bomoden o be hwe pe na wa ye subscribe o subscribe na subscribe na o subscribe a na wo benya ne ma papa a wo pe ahwe nyame hira na ewura me de Isaac Odwampo obetumi afem the great ampo mbrembren wonu me nka mo ne hwe too much gh mu ye too much na me so me ye amo fire